baba yako. Kihoto ni gikonekana. Good. No wega muno mwiroreri wito haria hothe uri ugithina mbere kwirora Inoro TV toko twarikia cia uteti na utongoria na thengio tondu message iria cioka guku ni nyingi muno kumana na director tuma nayo na Senator Tabitha Karanja Kiroshe kuma kuria county ya Naikuru. Macio ni mathira reke tuke mogima wa mwire amune wega kuroraga ugima wa mwire. Benjamin Wangari atigire ajira ugima wa mwire ne wa fata muno na ni wega kaingi mundu akaragia ndeto cia ugima wa mwire ona gucakagwo kuroragwo ni hahara guthumbura ni wega gwicakaga mwire tondu mwire waku niguo urage gwethera kana gukumathira uturo. Ndenda tori horo wa murimu wa arthritis kana mirimu ria rehagwo ni heho na thini wa studio tina Dagitari Chris Wambui kuma kwa Health Link ni wagototeithiriria gutaukwo ni mirimu ino dalili kihonia na ugekoi na thina toyo uri ungika atia. Dagitari Chris Wambui muroreri akiuragia kiuria kwitokira 22488 geithika rushine na happy new year. Happy New Year. Kwega muno. Yes. Happy New Year tutirigaine. Sure. Ni ndimwaga gagicokaria ngatho ndu wa guke opportunity ya gukona mwaka mweru na nige gute opportunity ya gukorwo guku Inoro TV na kwa marito once more Dagitari Chris Wambui kuma kule Health Link na umuthi otogo wake matariria tuguko tukirunga ohoro wa arthritis kore ndo makiuria tiriri January twakiambia na arthritis atia guti hindi mundu tagirwo kwa gicheka mwili wake neguo wagirwo kwa ukiurora hindi ciothe na mostly andu magirwo gutauko arthritis ndirehagwo ni heho no ihagiriria hindi ya heho uguo ni gukiuga ati wewe hau na January kwe mundu raumia ni arthritis no amenya mundu ndakeciria ni January ati kwe rugari yako no tukone kurakorwo gwe kuhehu muno tukone kurakorwo na heho taru kwende ndirari Embu ndiragerera Kirinyaga Embu Meru ndathie nginya Nyeri nginya Nyandarua na ugakora riera tire ria kiria kuri na heho na korwo ni January good riu tutanigira direct-ini ri tatwira wajitie mwaka atia Dagitari. Mwaka wakwa ni mwega actually surprisingly mwaka wakwa da mweli mweda higuriire mona Naikuru koria clinic ni cito cia Naikuru haria Electro Plaza na tugikorwo na andu aingi uguo ukuga andu ta uria tuga revolution kana me matanya mandu aingi ni gukorwo gimo wa mwiri yukana ino uragitanywo matanya mega mogima wa mwiri mwaka uyu andu aingi uguo ni gukiuga andu no maragibanga na tugagikona mwaka mweru na ona ithe no turagiteithiria andu tondu ni tugikotwo na revolution ya kuhakikisha andu ni maramenya kiria mararia na ata late area tiwe no uthi umenye kiria ukuria na tugake marehera chat ciothe haria website ini itu ati we na diabetes no kumenya kiria ukuria we na sukari no kumenya kiria ukuria we na arthritis no kumenya kiria ukuria we na thina wa nda kana gut health no kumenya kiria ukuria twekire uguo niki tondu turona andu aingi tonginya makoma kinywa ndawa niguo makoma kihona ria twambiri chat urakorwo comment thank you Dagitari kuma ndambia schedule ya diet mathina maingi ni mekitete ni manyihite uguo ni kuga atiriri there is come a time tugakorwo na schedule na program ya diet ati andu maririago niguo mathina maingi makoma makinyiha uguo irio ni cia bata muno very actually ungirora diet na significance ya healing ri ona riria wathi thibitari ri is a part of treatment uguo mundu dangiuga ati no dawa acoke igi no irio no akore rate ya healing kana kuhona gwithika ho koguo kiria mundu araria amenyaga ni gia bata muno ona kiria uranyua ni gia bata muno sure thank you muno Dagitari reke turore murimu uyu wa arthritis o tukiroraga matanya maria mwiroreri angikorwo namo na njira cia kumakinyaniria mogima wa mwiri irehagwo niki umaga na kumurimu uyu murimu wa arthritis wina factor nyingi kana itumi iria citumaga arthritis ikorwo igioka one arthritis no ikorwo ikirehwo ni maundu maingi muno for instance kwi type ya arthritis oguo ni kuga oria arthritis muhirega arthritis kwina cause na factor iria cingiorehe oguo ni kuga ati arthritis ni murimu wa heho most rwera wikaine no wetirwo wa heho niki tondu wa affectaga andu aingi riria kwagia heho no kiria andu ngimatari mamenya atiri gout arthritis na uric acid niyo ya affectaga muno
riria kwagia heho uguo ni kuga ati no ko na rheumatoid arthritis na osteoarthritis no riria kwagia heho wina uric acid thina waku ukeheriria makiria uguo ni kuga ati thaici kuri ukuigwa mundu riria kwagia heho kana riria kaundu karia kwagia karuhuho akaigwa joint ciake ni ciambia gutura no riria kwambia kugia rugari akaigwa gathina ko ni gakatia mostly ikoragwo uric acid na ni convertaga to and diverse ga gutwika gout arthritis twakinya hau ri ni wega tuko tugita ukwa tiriri ataru uguo togo horo wa gout arthritis na uric acid acid hago ni purine na purine ri guti mundu thio gatahi kindu guti mundu thia gatahia purine mostly ikoragwo from the processed food uguo ni kuga ati ungikoni uri processed foods kana ungikoni uri processed food wecio ni indo iria preserved nyingi ungikoo we habitat we guti undu ungi wikaga na ready meat ready foods iria ukoraga ni packed preserved we wira kuno gutumura kuikia kanua mostly ni sikona purine no preservative na maundu mage ungikorwo ni ukogwo ukiria choma na nitugire choma to yothe ungikondo tharukagia choma umixinaga na ugakorwo ati mwaki waku uma na carbon nyingi ugo makara matikuhite wega ugire ati makara kwa kana matai na kindu ni gute mwaki no ko ugise ifu mwaki na weri ukorwo kirogota purine nyingi haria iterera thina mwiri ugo ni kuga ati no nginya tuteke mwe niguo tusefu kiu kingi ugo tugakora atiriri ungikorwo ni waigera mwaki haria ri musta vapor yali mai maingi no ko dry madrayaga mwiri-ini ogwo kristo iria cia purine cigakorwo ni cia stick nyama-ini iria ogwo gakorwo ni waria purine nyingi nyama choma-ini still kurendu mundu gukiuga riu ni ngugikaranga tondu ni ndirakenda gukiria purine riria wakorwo gikaranga the same case mai maria vapor yothe ri ya hatukari tondu igukorwo mostly pure kristo iria cia uric acid cia purine ri nacio cigutigwo nyama-ini yaku so which is the best way gukorwo kiruga nyama ni gukaranga kana ni kuhehia gutharukia ucine koko ni gwicina okay utharukie ukarange kana uri ogwika na aria manyua tubukisa ma understand atiriri ni utharukie nyama hakuhe kuhia wita mai mau so ruruge tubikisa yako haya andu aria makiuga ni mathirwo ni ndagitari mahindi ri tondu nani no ndike mathagira ri utharukie mahindi uite thufu wa mbere kuma hau wambie gutharukia ukunywa mathindi na mahindi rira mandikagwo ri makoko na concentration ya calcium muno uguo thufu wa keri wa gatatu kona calcium nyingi muno uria wa mbere nduko uteithia uko na fat maguta maingi na purine na toxin ingi kiko kingi na chemical iria ng'ombe gukihetwo konde guthikite ndacio sikoko stikumita mwiri uguo no way of excreting toxin in wa kiria turakiria uguo ni to understand atiriri kuria gout na uric acid yumaga now kuria seafood andu aria mako coast now ni ma develop gout muno na uric acid na ni ndu wa seafood ile ciuma salt licks kana mai ya masumbi uguo ni kuga angiko ciana ni uguo ni gukwa mwana okira uric acid kuma processed food hai ni gukora athuri nao kuma njohini kuma nyama choma na andu aria magwiko kuria coast aria mendete kuria thamaki muci nao ni gukora makidevelop thina wa uric acid uguo ni kuga atia haria muci no tuko tuki generate uric acid despite ati tugire murimu wake wa heho uguo dalili cia uric acid na ciori niguo tugiko tugithika hora tugitaukwo ri no ndu wa mbere kuigwa burning sensation kuigwa maguru mahiuhite ndikano rakora mundu agikinya ngari-ini arutira iratu agikinya office ni arutira iratu mostly that is symptoms ya uric acid iko na maguru kuyuha discomfort ya maguru na gukora imwe magikona ni pain gutheca thecwo ni abegi kuigwa riria kwagia heho kana kwagia karuhuho ri joints cia maru cigambia kari kuhia hia na rugari wagia kana ahutia kana lab kana aigira kindu warm ukaigwa ndika ni roigwa ndore makoma na warm bottles mostly mo makona material arthritis makona uric acid uguo ni kuga ati ya keep warm uric acid sorry to state iko in two states iko in solid to hagarata na niko in liquid solid iko itumai how does that come riria kwagia rugari ri uric acid ri kristo cia ni simumuthokaga
Okay. Uguo niko igwa andu ingi matari na thina wa heho. Wa joint. Riria kwagĩa heho ri ni solidifyaga tigatuĩka tũmahangarata. Uguo joint ciaku ri ni ciku affect kindu gitagwo cartilage. Synovial na cartilage ri ikihatũkana ri igakorwo ni gũkĩa crystals. Uguo ni ũkũigua ka tu joint tu ni turarĩana. Iyo ni uric acid. Uguo ni kuga atiriri mundu ucio ni agirwo gukorwo aki understand riria akora joint ciake mostly cira change seasonal at stiratura throughout. Mostly that is symptoms of uric acid. Kurio ni mutwe. Okay. That's another type of uric acid. Symptoms of uric acid. Na kuigua wi munogereru. Na rimwe kuiguaga waria kindu saturated kana kena purine nyinga ko ni njohi okore nyama choma kindu giothe ukaigua joint ciaku ni cia kana rimwe. And how no ho later on uko develop thina wa gout. Ugo ni to understand kihumo na thina uria arthritis iria igiukaga. Iyo ingi ni arthritis twitaga osteoarthritis. Arthritis ri twira ni riko ndagitari Chris Wambu. Mostly ri tugaga is an inflammation arthritis. Ni kuririaga. Ino etaburaga mahindi maku kahora. Guthigitha. How does that come? Joint ya joint cia mwiri uria cithondeketwo ri ciko cina ihindi mwena ugi ihindi joint ugo ni ihindi na ihindi ha gatagatiri ni akona synovial girithi na synovial membrane karurenda kare kahumbirite girithi iyo kahubira ri thini wayo ri ni kona cartilage exactly. Haya no na rugo kena muscles iria ciragi support emotions. Ugo ni kuga atiriri cartilage iri ri ori urakuwa indo ndito no gwirarika. Ugo ni thia irikite to a point no irike thire joint lock. We mundu ndagitamburuki kuguru kana ikioria diffuse sinyitane. Haya ni he mundu urikaga akagĩa ka deformity siga slide ukaigua joint yako ri maguru make ne mahanire ta mena ricket ni mathia ta marasila ta maragĩa bogoro thengio magĩa bogoro ri. Uguo ni kuga atiriri ona gwikindira kana guteng'ia kana ko make any step na feelaga pain tondu mahindi nimo maraguthana. Tondu advantage ya cartilage andu ingi mata understandaga ri ni ko observe that pressure. Ihindi na ihindi istifati kuhutana. Asa. Na pressure ya observe ago ni cartilage. Uguo ihindi riri ri na riri ringi ri ritihutanagia. Na nikyo ngikora another mahindi make ti matuika strong. Surprisingly ni muscles cia muscles ni nyama icio. Yani ihindi na ihindi ringihutania ni ruo mutheri. Uguo ti ihindi rigia strong ate ko meri mahindi aca ni muscles. Uguo nikyo koraga atiriri thaici andu aria marathi exercise ndo na ndiko ile mwaka ukiambia andu makona revolution nyingi muno cia exercise na kina ko manage weight ke one ni ukoraga ati andu aria matarambia na metagwo ta coach sport kumathomithia kana kumaguide uria makwambia mwalimu wa kumuonia the instructors andu acio ngi nĩmakuitaga ndikana ro anuti uguo andu aria ingi matambagia na instructors nĩmakuitaga niki tondu mundu muscles ciake citina strain anya strainithia in a short time. Uguo akambia kugiaga pain muscles ciake agakiuga he kai maundu ma ningi nginya wera ndire hota guthie wakwa mundu guku no guthiwa mweri January February andu no guthiwa marathiwa guku kumbe ni instructors maugire ma save best. So each and everything ni kona purpose. Uguo ngikono wenda ko manage weight na ni wenda ko manage your body fitness no ginyoge instructor kagukwira ate ukakwira na maundu mahuthu tiga kuoya no none ndito gukira ukamwenda akihota kuoya akwira horera wetiwe ha ino ri ino urahota kuona uretwa ni ukuhota ri aya maita twendi urakarite wete mugorenda kurika ngi weka ukaga akwira riu ri inuka Dioka rucio ugu kiria trainaga ni muscles cia kugutuika stiff na strong niguo. Okay togo ugu niki ugu ni gukora atiriri andu aria moyaga indo ndituri strain ya muscles cia kenosiko overwhelmed. Ugu ni kuga pressure wengi gukuo ni cartilage. Ugu ni kuga mundu othe kuoga indo ndito mundu othe ukoragwo akiruta wira murito na obesity mundu rogera weight na ogera weight nene muno still ni akugia thina ucio wake osteoarthritis. Osteoarthritis is related with aging. Ugu ni kuga atiriri
ciana nini ri no cikosti hatikaine ya kugea osteoarthritis compared to old age mundu mugima na mundu mukuru niki tondu orio ukurite ri maso ciaku cirathi relaxite cihuthahuthite uguo no ungikondo na just weight kana indo irio rakuaga wi mwanake munini no rathi gukua orio mukuru at least kiria nene no kugea osteoarthritis uguo ni kuga atiriri riria wagea osteoarthritis ri ugukorwo na pain no uge na deformities kana iru riaku no rihuguke kana joint naku no ihuguke no uge na thina twitaga inflammation ugakoraga joint yo ne raiba na ni ratura na no igie na hydrocells no igie tumai neguo uguo joint yo gakoragwo ni ratura ni ibete ina tumai na mostly ni uragia na masopu kana uraganda uguo murimu uyu wa arthritis Dr. Chris Wambui ukaga handu hothe he joint oka mostly joint na mostly the biggest joint ugo ni kuga iru mathongwa na mostly hip joints mostly common na ni kule all the same type of osteoarthritis tumita lumbar spondylitis. Okay, good. Haya tugethia wangire reke tukarehe na mwiroreri uyu ratwirorera tondu tariu ni message ne nyinge muno arajira mimi naumwa na magoti bila kufanya kazi kwaje hindi ria kwina heho nduragwo ni joint ciothe cia mwiri uyu hi ungikorwo wi thina uriku ndagitari one no nagirwo gukorwo agiko check up no kona thina pneumonia no akorwo na thina wa uric acid na no akorwo na other type of arthritis taro ni kuri arthritis with septic arthritis iyo na infection na mostly ni enyitaga one spot na why taru ogega injury utihio ri oge infection joint ni yakuri nigiaga infection infection iyo nigiaga joint iyo uguo ni wega andu makoma understand atiriri kwi dalili gitaru mundu na ginya mathina ma pneumonia mathina ma TB na magi no makos dalili ciake joint pain ona malaria no igwa mundu akwira dena malaria mwiro wakwa ndigutai na hinya so there's many factors ugo tonginya ko na arthritis neguo haya oe mundu renda kumenya mwiku na angigukinyira atia athegio muno one twina branches nyingi main branch ko ha Nairobi Commerce House na twina branch ingi mwana wa Keno twina branch ingi mwana wa Mwea twina branch ingi mwana wa Nyahururu Naikuru Naivasha na Gitengera uguo na Nyanyuki uguo angenda gutuhurira kana confirm the nearest branch no aturia kwi 07 21 500 900 gifogo mugwanja igirimwe magana matano magana kenda. Haya doria tondu ni marenda kumenya mundu na kurago kenda kwiyaria we mwenyewe aranirie na ndagitari kiuria kiu kenge kiroka ni mundu uretwa Wadahi ni gutheka theka igwa ati therukie thubu de woite therukie ringi ati atherukie nyama jite thubu njoke therukie ringi guciria Wadahi undu cio nduramuigira wega no ginya okay tugaga atiriri turuga atiriri na hindi wengi no ginya save kindu kimwe usave sama wa thubu kana save mwiri waku neguo mirimu no turari horo wayo arthritis mirimu ya heho ndagitari Chris Wambui niri kihonia ni kuri dawa actually to the biggest supplies we have the biggest number of the results of arthritis adu igi no mokite no makahona uguo ni kuri kihonia but surprisingly adu aria aigetukite mokite me Thomas na ni understandaga tondu ndagitari waku agigithie akwire gutire arthritis ri agutinda arthritis ri na akwire no kumanage ri ucoke uthi wa kairo na wagatatu akwire gutire dawa ri ungikatia na itogwitikia ndagitari ungioke akwire ni kuri dawa arthritis ri no mwitiki asha ni kwa bokona gaja ni guthina gaja ugo kuga ndathi gwika atia kugeria ru andoria matoka kugeria no aria refund big number moka kugeria maho no gakora family ya ukumbe ona werari na namba nene so gakora so ugo ndenda kumera do there is a big hope na most eregiete andu muno ri and we have come to find the simplest treatment ni rheumatoid autoimmune na no to gukemiaria ni wegiete andu ingi muno miaria riu
ali horo wayo yes tondu andu mehari akeno hawa githomo hotel yes meroreire muno na thengio muno nganga wa Njoroge yes thengio muno na andu akeno twi hali ha Mobi Plaza good hali akeno hakwina kwa DC ungirora thina wa arthritis ure kagari ino ya autoimmunity ni mwiri waku andu mambe ma understand uhuranaga ugu haha niho tuingerageria uhoro wa blood group Ayuze gen to gwatina to tina gwa to horo blood group to gatire most people with the highest immune ariage makome strong na matarwaraga muno na mahotaga mirimu mingi ni blood group B ugo ne kuga immunity ya iguru muno blood group B ni strong ugo ne as positive ka negative ugo me strong uri ugo no ugo ati mwiri waku ngiatakwo ni germs kana watakwo ni iru necio yothe nicihota kuhurana naguo na nikio koraga mostly people of blood group kana adu iga blood group B mati organize go ka matithia makoneka na murimu primary moneka na murimu advanced kana secondary kana chronic riri orori ati no kurehire thibitari we guthiri ati uhotire ati kuma muci were ukinyiri ati haha ukaigwa mundu erutire muciiri ati ni admitirwo ni undu wa mwiri wako gukoni urahurana uguo hari uri hoterwo ni uhotagwo imutindike muno uguo naguo ngiko nwina history ya gukona infection ciracokera cigika cigicokagira mwiri waku ni generate ka white blood cell nyingi makiria uguo ni kuga ati iria cirari ho cirahuranaga ri cika backup uguo cio cienyewe no ciambe kuhurana cio cienyewe uguo ni kuga ati autoimmune ya andu aingi na nikio orakora ikinyita andu aria very energetic healthy at a middle age yani andu aria matari akurwa gatagateini na murimu no giaga andu aingi muno na andu aingi ni mauragia actually andu aingi aria mokame young less than 30 years mostly mauragia kihumo kana he kaundu kangi kokaumanite na kwa tondu niki moe ni murimu andu akuru no ucio ni osteoarthritis o ni rheumatoid uri unginyita mundu very energetic very strong but ni akoretwo na history previously ya gukoni arage infection na no age kumenya ni arage infection tondu mwiri wake ni uraika ugikaga ati ugicihuraga no ugicininaga uguo white blood cells already ciingiha muno ri mostly ni ambagia ku attack mwiri waguo iyo ni condition to autoimmune uguo the big cause ya rheumatoid arthritis is an autoimmune. Autoimmunity affectaga the most vulnerable point kana joint iria nini muno. Okay. Affectaga niki todo kiria affectaga ri affectaga kiria kirarigiriria. Okay. Ehoranira na white blood cells cia cienyewe. Synovially ni erigagiria joint kurika. Yabia kuhurana na synovial membrane. Ugu erahurana na ngirithi. Ndikanaona. Yani kia kuria ngirithi ri hau niho andu magia kugia deformities. Todo kiria mwiri kagari ni uri mechanism of defense. Ati ungiona ngirithi ino ri ni kurekera ri kana nguthire rathira ri. Assumption ikogwa atiriri ngirithi ino ni gwirigirio guitikari. Ni tuthondeke karurenda karegeta go synovial membrane. Kaibaibe. Ugo gakora joint ciaku ni ciambia kuiba cio na stiratura ukona ino ni aiba afungwa gaka kangi ni kaiba nikyo kora mundu ciarari cikaira kaundu okay ciaiba ri skabia gukosi most stiff rusi na ide gakatereji kari ari neka reduce the flexibility joint ko move flexibility ri ni aba yanyihio tondu kari kaiba na ngirithi ira yuma ho already diriho niyo gakurigagiria ndigaitekerege no komire uguo gakora kena stiffness karegatha ru ugistrain ri hau niho wambagie kuigwa ru cartilage uguo menye no irehaga osteoarthritis tondu ru ni tugete duramenya ukambia go strain ka go force turenda ru twambia gutamburuka na twambia gukona motion uguo tukambia kuria cartilage uguo gakorwo na twambia ku develop pain uguo ukagia osteoarthritis na rheumatoid arthritis uguo ri ukakora ndwa cia kuri ni ciagia deformities ciambia kugunyara na ni ciambia kuigwa
stigota rucia tweka weak stirahota nginya kunyita kindu tondu umenye ru strength ya muscles ire yuma hari ari no ni atweka weak tondu ni apush umenye karaka ukaibaga undu muscles ire yuma haha ari stirahota ku coordinate na giki kingi no ria te ungihota gukunja uguo ge muscles ire cia stirahota uguo gakora nginya mundu ucio guko gwake ni gwatweka weak haya ikambia yariki uguo ri tukirekia ikahi ni hinyaga nerves umenye ru haha ti ati no yo yuma ho hauma na tissue ici hena maundu mangi hau uguo nerves ukaigwa mundu ri riria geire uhoro wa rheumatoid arthritis ri ni ambiri kuganda ni ambiri kugeifunga na ni ambiri kuigwa mwiri wake wi stiff na nyitaga yarikia hau no nyite elbow kiokora yarikia hau ri igathiethiete uguo ni wega andu magakoma ki understand atiriri gucokia synovial membrane is very possible na tukiugire ni werikire uguo solution niyo yoneka tukamenya secondary ni ku understand atiriri how will you manage this immunity is white blood cells yakure tugusi manage atia white blood cells yaku nigustige kuongerereka kastige kuciarwo muno muste nigo find out ungikoye na thina diabetes ka murimu ungi tukamanage uria tuku manage nigo white blood cells yaku sige gwekata ku multiply makiria nego good he mundu rajira ha atiriri muthuri wake ni aturagwo ni njohero haha muno nona haha gatagati gakiria thina ungikorwo ki thank you muno that is also type of osteoarthritis nyitaga tugire nyitaga the biggest joint hip joint haya nukwe area tugukwirite ni tugucira ndio ka tukena time kana tumuhutia hanini dakika igere tu turekie haya etometaga lupus spondylitis duka ni roigo mundu atahota kuinamirira kurugama akwihanda kuinamuka na ndocio ni mari thina ungi wa sciatic nerve kuiguaga kunyitwo ni ifunga na kugandaga maguru ni wega andu ma understand ati thina wa kuganda utangiuso from the cause thina wa mugongo ni kuri thina wa mugongo ni mathina maingi no ni kuri common heated disc yumite line-ini na disc cikomaneire riria cia komanira ri tissue iria ciuma haha gatagatiri nacio ni compressaga ni cikomanagira cia komanira ri hau niho mundu akogia muscle pull akoigwa mwiri wake akiganda akaigwa nginya ndangihota kuoya kindu kana akaigwa ena stiffness ya mugongo uguo andu ni wega ma understand ati mathina maya mothe no tuko tukimadress na no tuko tukimacufu na uguo ni wega andu magakoma tigakigie wasiwasi ona ikomaka kuona ruta kinya muico ti mukinyu muico na thina uria ugiite andu aingĩ na niguo also simplest ri wa mugongori cartilage cia mugongo ni cikua na ihenya muno compared to others uguo ni gukiuga atiriri andu aria ingi magiikite ni mugongo na solution yao ni ironekana ihenya muno uguo matigagikona nganja thank you ndagitari ugo horo ndagitari Chris Wambui ni twigwita ringi nigetha ututhomithia makiria na thank you muno ni gwitikira guka thank you muno muthikire mwiroreri wa Inooro TV ni wega undu wa mbere ni kumucokeria ngatho ni undu wa gututhikiria undu wa kene no gukwira no ingira haria website ni itu ukorwo ukimenya ni kiururia ko wina thina arthritis wina thina wa marungo wina thina wa weight wina thina wa nda ukuingira www.drchris.co.ke kana no tuhurire namba citu cia thimu 0721500900 gifugo mugwanja igiremwe 500 na no gwika ugigunika ni maundu mangi makiria thank you muno ndagitari Chris Wambui ndagwetekiria ni tondu riri ungiya gwika uguo ri muroreri ni agukora atateithekete makiria na ni wega nake agiteitheke amu ugima wa mwiri ni ugima hari bururi thank you muno reke tukinye hau nigetha ndagitari nigetha tabarira yake mwiri ikorwo igioka igithie na mbere ni njitagwo Kamau Akang'ere tumana ndagitari Chris Wambui titaguko kumago